Igihugu cy'u Burundi kirimo kirarangisha umwe mu basirikare bayo waburiwe irengero ku mirongo y'urugamba. Nawe ibaza aho igihugu gitangira kurangisha umuntu, ibaza aho igihugu gitangira kuvuga uti rwose hari umuntu mwatuboneye umeze gutya na gutya, ureshya gutya na gutya, wari wambaye gutya na gutya. Uko niko bimeze kuri leta y'igihugu cy'u Burundi. Uwo musirikare barimo bararangisha ntabwo ari umusirikare woroshye, kugira ngo ubyumve neza. Ibaze nawe igihugu kikarangisha umwe mu basirikare, ibaze nawe igihugu kikavuga giti hari umuntu watuboneye umusirikare umeze gutya na gutya. Uri kumva? Bamaze no gusohora amwe mu mafoto agaragaza uwo musirikare, baravuga bati umuntu uzamubona azaturangira aho anari. Ati kubera ko ikibazo dufite abasirikare bari ku mirongo y'urugamba barimo bariyobora, nta muyobozi bafite, ni inama zidafite umushumba. Uko niko ibintu bimeze ku mirongo y'urugamba. Ubwo ndi kuvuga abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Njye narababwiye ni igihugu cy'u Burundi nicyo mu by'ukuri cyabaye nka peteroli cyangwa nka essence basutse mu muriro. Kubera ko kugeza amaginga ya iyo igihugu cy'u Burundi kiba kitari mu gihugu cya Kongo, ntabwo tuba turi kuvuga ibi ngibi, ndababwiza ukuri. Ntabwo tuba turi kugaruka kuri ibi ngibi. Ariko kuva igihugu cy'u Burundi cyakohereza abasirikare barenga 15,000 ku butaka bwa Kongo, ibi ngibi byose bishimangira yuko igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri gifite ukuboko kunini muri iyi ntambara, gifite ukuboko kunini muri ibi bibazo by'aba banyekongo ubwabo. Ubwo nivuga abanyekongo ubwabo, wumve M23, wumve FARDC, wumve Wazalendo. Abarundi ndetse na FDLR basa nk'abana babiri b'ibirara bari mu bihugu bitari ibyabo, ariko bari guteza umwiryane, bari gutuma abavandimwe bicana, bagatiza umurindi iyo ntambara bafatanyije n'abandi bavandimwe bashaka kwica abavandimwe babo. Ubwo ndi kuvuga FARDC, ndi kuvuga Antoine Kisekedi Chirombo ushaka gutsemba abavandimwe be, ushaka kumara abavandimwe be, akabitirira ko atari abanyekongo, akavuga yuko atari abanyekongo. Ibi rero igihugu cy'u Burundi cyakoze byabateje akaga gakomeye cyane. Abana b'igihugu cy'u Burundi barimo baragwa ku mirongo y'urugamba, barimo barapfa umusubirizo, abandi barimo baraba inkomere ku buryo buteye ubwoba. Ndaje mbabwira uburyo uyu mujenerali ukomeye cyane, ni umujenerali uzwi mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare baramuzi, abaturage baramuzi, murumirwa. Igihugu kirimo kiramurangisha kikavuga giti nta muntu watuboneye runaka. Amakuru dufite kugeza ubu ngubu ku mirongo y'urugamba ni uko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, abasirikare benshi barimo barihereza amabwiriza. Abashaka bari kujya kurwana, abatabishaka bari kwiryamira cyangwa bakigira ahandi hantu ntazi. Abasirikare b'igihugu cy'u Burundi barimo barababwira bati mujye ku mirongo y'urugamba, bakavuga ati oya, nimwohereze FARDC, nimwohereze Wazalendo na FDLR, kubera ko ejo twarwanye twenyine. Abarundi bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane, bari kujya ku mirongo y'urugamba, bagerayo aba FDLR, FARDC, Wazalendo bo bakirukanka, abarundi akaba aribo basigara ku mirongo y'urugamba. None barimo barababwira bati musubire ku mirongo y'urugamba, bakavuga ati oya, mwoherezeyo bariya, twebwe turananiwe, nibura turebe ko twaruhuka, turebe ko twanaryama tukaruhuka. Mwohereze aba Wazalendo n'aba FDLR na FARDC, ejo bahise birukanka. Uri kumva uko niko ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Ibi ngibi bikerekana yuko mu by'ukuri abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ikintu cyitwa intambara imaze kubageraha. Abasirikare ngo ndi kuvuga bari ku mirongo y'urugamba, simwagiye mwumva amwe mu marikodi. Ubwo ndi kuvuga abo tubana mu magurupe agiye atandukanye, ndi kuvuga bamwe mu by'ukuri mu bantu tubona amakuru y'ukuntu ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Mwagiye mwumva imwe muri rikodi y'umwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi avuga ati rwose twari nka magana, ati twarengaga 200, ariko yarabeshyaga buriya bari nka 900 cyangwa ari nk'icyabiri. Ati twari batayo yirenga hafi batayo 2-3. Ati ariko basore baturasha ku buryo bukomeye cyane ba M23, ati baturasha dusigara tu 52. Murimo murumva uburyo igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi gikomeje gutakaza abana ku mirongo y'urugamba. Ibaze bataye 2, bataye 3, hagasigara abantu 52. Ibyo ngibyo ni byavuzwe n'umwe mu basirikare bari ku mirongo y'urugamba. Ibyo ngibyo bigahamya amakuru yuko ibyo tubabwira bijyanye n'abasirikare bagwa ku mirongo y'urugamba, ubwo ndi kuvuga abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, ari ukuri. Uyu musirikare yanavuze ati ibyo navuga ni byinshi, kubera ko ibyo nabonye ni byinshi. Ati ariko umuhogo wanjye wasarara, nasarara mbivuze, kubera ko amabi ari kuba ku basirikare b'igihugu cy'u Burundi ni ibindi bintu kandi biri ku rundi rwego. Ibi rero byose mu by'ukuri bikomeje kubera ku butaka bwa Kongo, byatumye na bamwe mu basirikare batangaga amabwiriza y'ukuntu urugamba rugomba kugenda cyangwa intambara igomba kugenda, nabo bahunga. Uyu ni umujenerali wamaze guhunga imirwano, ni umujenerali ukomeye. Ubu bamwe batangiye kwibaza bati ninde
ndaje ndamubabwira kubera ko ntago namuhisha, gusa ikintu ntari bukore bitewe nuko dukomeje gucukumbura amakuru y'ahantu yaba yerekeje. Niba navuga ngo turimo turamurindira umutekano, turamutse tugaragaje ahantu ari, ndakubwiza ukuri Evariste Ndayishimiye nukohereza y'abandi bajenerali bo ku rwego rwo hejuru bakajya kumuhiga hasi hejuru, kubera ko igihugu cy'ubundi cyamaze kugira ubwoba bwo mu rwego rwo hejuru. Bari kuvuga bati uyu nguyu ashobora kuza gutanga amakuru cyangwa akazavuga ibindi birenze ibi ngibi. Ubundi kirazira yuko umusirikare ukomeye, umwe mu bari bayoboye urugamba, ashobora kuruhunga. Aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko asadahunga nyuma yo kumenya yuko ngo abasirikare barenga 900 bose bamaze kugwa ku mirongo y'urugamba, nyuma yo kumenya yuko abasirikare bamuhaye barenga 15,000 n'ibiri 12,000 byose bimaze kugwa ku mirongo y'urugamba, ubundi ngenda navuze ni uyu mujenerali yagombaga no kwirasa cyangwa kaniyahura. Ariko kubera gukunda ubuzima bwe no kubona yuko iyi ntambara barimo nta kamaro ifitiye igihugu nta n'igisobanuro ifite, niko kuvuga ngo reka munge. Uyu mujenerali yamaze guhunga igoma, aravuga ati mwanama mwe mwiragire, abashoboye bakuremo akarenge kabo birukanke. Ubwo ni nkaho aribwo butumwa yashatse guhereza abandi basirikare. None se urambwira ngo umusirikare wamaze kumva yuko generali yamaze guhunga, ubwo ndi kuvuga umusirikare uri ku mirongo y'urugamba, we araba ari ku mirongo y'urugamba arimo arakora iki? None uwo musirikare ari buze guhabwa amabwiriza n'umwe mu basirikare bamuhaga amabwiriza bari ku mirongo y'urugamba ayumve? Kandi uwamuhaga amabwiriza uri ku mirongo y'urugamba nawe yahabwaga amabwirizwa na kizigenza. Ubwo ndi kuvuga generali guturuka mu mujyi wa Goma. Uyu musirikare ukomeye wabuze ku mirongo y'urugamba ni generali ni nkubwira generali wumve generali w'igihugu cy'u Burundi hari yigoma, bamwitaga generali Muzinga. Uyu generali Muzinga yaje gutoroka aratorongera. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi kirimo kiramurangisha, kibaza abantu bati mwatuboneye generali Muzinga ko akazi twamuhaye, ko inshingano yahawe n'igihugu yazitatiye. Ibi ngibi nibyo bikomeje kugenda bigarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hariya mu mujyi wa Goma, bavuga bati igihugu cy'u Burundi, abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bameze nka za nama zidafite umushumba, kubera ko kiyongozi uwari ubahagarariye, uwabahaga amabwiriza, uwabashaga kuvugana n'umugaba mukuru mu gihugu cy'u Burundi, ubwo ndavuga Prime Niyogabo, yamaze gutorongera, yamaze gutoroka urugamba, yamaze guhunga umujyi wa Goma, yamaze kujya ahantu hatazwi. Igihugu cy'u Burundi kirimo kirarangisha ku maradiyo, ku mateleviziyo, kirimo kirarangisha mu baturage. Nekereza bari buze no gushyiraho amafaranga bavuga bati umuntu uri buze kutubwira ahantu uyu mugabo ari arahabwa ishimwe ry'amafaranga angana n'aya ngaya, kubera ko yamaze gucika urugamba. Ibi bintu byakozwe na Muzinga ni bimwe mu bintu byateye umujagararo, byateye ikibazo ku bandi basirikare bari ku mirongo y'urugamba. Ibi ngibi bikanashimangira yuko abandi basirikare bari buze kwikura ku mirongo y'urugamba, abandi basirikare batari bujye guhangana n'umutwe wa M23. Ndetse kandi iki ni icyasha gikomeye cyane. Ibi ni bigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi gikomeje kubura abana benshi ku butaka bwa Kongo. Amakuru dukura ku bantu babaga hafi y'uyu mujenerali, uyu General Muzinga mu by'ukuri ngo yirirwaga arira, ntabwo yigeze yishima n'umunsi n'umwe kuva yagira mu gihugu cya Kongo. Amakuru dukura mu gihugu cy'u Burundi nuko uyu mujenerali yajyanwe hariya ku mirongo y'urugamba atabishaka. Ntabwo yari amahitamo ye, ahubwo ryari itegeko ryaturutse kwa Prime Niyogabo ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndavuga Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'uko rero ageze mu gihugu cya Kongo, yakoze ibyo yagombaga gukora, ariko ababazwa bikomeye cyane n'uburyo abasirikare barimo baramupfana ku bwinshi. Bimwe mu bintu n'ubundi yagombaga kuzabazwa n'igihugu, bakamubwira bati urugamba wararupanze cyangwa upfuka gushora abantu ku mirongo y'urugamba, kubera ko ntabwo byumvikana uburyo igisirikare, abasirikare barenga 15,000 bashobora kujya ku mirongo y'urugamba hagapfa abasirikare 12,000 cyangwa 13. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi gisigaye nk'abasirikare 3,000 gusa ku mirongo y'urugamba. Ubwo twakuyemo abikuye ku mirongo y'urugamba, twakuyemo mu by'ukuri bamaze kuba abaturage basanzwe, twakuyemo inkomere. Ni nayo mpamvu uyu General Muzinga yavuze uti n'ubundi abantu nahawe barashize, ngewe mu by'ukuri ndimo ndakora iki? Ubundi mu bijyanye na gisirikare yagakwiriye kwirasa cyangwa kaniyahura, bakavuga bati generali yafashe imbunda yimena umutwe. Ariko bitewe nuko ibintu barimo mu by'ukuri nta gisobanuro bifite ku Barundi, yafashe icyemezo cyo guhunga. Aravuga uti wenda nzagwa ahandi, nzagwe ku gasi, nzagwe ishyanga. Uri kumva, aho kugira ngo nsubire mu gihugu cy'u Burundi. Gutsindwa kw'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ni icyasha gikomeye cyane.
kandi byose babishyira kuri uyu General Muzinga kubera ko niwe wari uhagarariye ingabo, niwe watangaga amabwiriza. Uyu nguyu aba ameze nk'umutoza mu kibuga, uri kumva? Iyo ikipe itsinzwe ntabwo babaza umukinnyi, ntabwo babaza umugaridiye, ntabwo babaza umudefanseri, babaza umutoza, uri kumva? Niwe uryozwa ibijyanye no gutsindwa kw'iyo kipe. Uyu rero nawe mu gutsindwa ni ibigaragaza yuko uburyo bajyaga ku mirongo y'urugamba atakurikizaga amwe mu mabwiriza ya gisirikare nk'umujenerali agomba gukurikiza. Ni ibigaragaza yuko we yashoraga abasirikare ku mirongo y'urugamba atabanje kumenya umwanzi ukuntu ibintu bimeze n'uburyo umwanzi ahagaze, uri kumva? Ni ukuvuga ngo ubundi mu gisirikare mbere y'uko ujya ku mirongo y'urugamba nibura hari ibintu 4 cyangwa 5 ugomba kuba wabanje gukurikirana. Iyo utabikurikiranye umwanzi akuvunira umuheto, umwanzi akumerera nabi. Umutwe wa M23 umenyereye bihagije turiya dusozi, umenyereye bihagije intara Kivu y'Amajyaruguru, uri kumva? Kubera ko n'abana mu rugo baza amaveni yose, baza aho bagukomangira bahereye. Ni ukuvuga ngo wowe ushobora kubuzi inzira imwe mu gihe bo bazi inzira zirenga 10 zose, uri kumva? Bimwe mu bintu binafasha M23 mu gukubita ahababaza iki gisirikare cy'umwijima igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero byatumye General Muzinga ahunga, ni bimwe mu byerekana yuko nta makuru yari afite uburyo bihagaze ku mirongo y'urugamba, nta makuru yari afite aho umwanzi ari. Ni ukuvuga ngo we yakoraga icyo bita atake, uri kumva? Hari process bakurikiza mu by'ukuri bajya kugaba ibitero ku mwanzi, ariko we yahitaga agera kuri step ya nyuma, uri kumva? Akajya kuri step yitwa atake, kwataka umwanzi, uri kumva? Atabanje gukora icyo bita kuneka, atabanje gukora icyo bita preparation, atabanje gukora icyo bita planning, uri kumva? Atabanje gukora icyo bita advancing, uri kumva? Ibyo ni bimwe mu bintu mu by'ukuri atakurikizaga. Ibi ngibi amakuru akanavuga yuko yagombaga kubiryoza kubera ko we yakoreshaga icyo bita atake, uri kumva? Ahita acakirana n'umwanzi atabanje gutegura, atabanje gupanga, atabanje kugera ku mirongo y'urugamba, wakagera ahagomba kubera igikorwa. Ubwo ndi kuvuga kusakirana n'umwanzi. Akaba ari niyo mpamvu mu by'ukuri abasirikare b'igihugu cy'u Burundi baguye no muri iyi mirwano. Bimwe mu bintu abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bazize, uri kumva? FDLR bo bari bamaze kubimenyera, abawazerene bari bamaze kubimenyera, bo bari bazi yuko M23 nta mikino, uri kumva? Barabanzaga bakayiga, banabona ibarushije imbaraga bakirukanka. Naho abasirikare b'igihugu cy'u Burundi baje barega gatuza. Ndibuka uburyo ahangaha za ngungu M23 igakoresha ya mayeri yabateye ubwoba, bo bakumva ni ugutsindwa. Navuga ni iki gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi nacyo gifite ikibazo gikomeye. Ibijyanye n'urugamba rwose birerekana yuko ubumenyi bwabo buri hasi cyane. Uyu General Muzinga mu by'ukuri mu guhunga kwe bifite ishingiro kandi mu by'ukuri biranumvikana. Amakuru nuko hari indege, uri kumva? Indege yingi isanzwe itwara imizigo. Bimwe mu bintu imiryango mpuzamahanga yatangiye no guhagurukira, bakoze iyo bwabaga barakubakuba baratereta, babona indege y'abagenzi bayipakiramo imwe mu mibiri y'abasirikare, imibiri igera kuri 982, uri kumva? Iyo mibiri yose bayipakira izo ndege, ariko yakoze ngo amaturo 3 cyangwa 4. Ariko ni imwe mu ndege itanemerewe gutwara imibiri, itemerewe gutwara imirambo bitewe nuko nta mafirigo ifite. Ni indege nyine itwara imizigo, ariko si indege itwara imibiri, si indege itwara imirambo. Bimwe mu bintu imiryango mpuzamahanga yavuze uti aya ni amarorerwa akomeje gukorwa n'igihugu cy'u Burundi, ariko nyine ntacyo bibwiye Evariste Ndayishimiye. Barabazana gutyo nyine nawe abafata bazingazinga jugunyaho. Uko niko gahunda imeze, uri kumva? Nta cyubahiro bari guhaba abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, bari kugwa ku mirongo y'urugamba. Kandi mu by'ukuri ibyo basabwaga bo barabibonye, amafaranga barayabonye, ariko no kubaha imwe mu mibiri y'abasirikare bari kuzanwa mu gihugu cy'u Burundi ntago leta ibikozwa. Ibi nabyo ni ibindi bintu byatumye uyu General Muzinga afata icyemezo cyo guta abasirikare ku mirongo y'urugamba, akikuriramo ake karenge. Nyuma yo kubona abasirikare baguye ku mirongo y'urugamba, nyuma yo kubona uburyo inkomere zitwarwa mu buryo buteye ubwoba kandi mu by'ukuri mu buryo bubi, nabyo biri mu bintu ngo byamushavuje. Ikindi kandi mu by'ukuri ikintu cyitwa amafaranga yabaye yanga kugira ngo nabo bagereho. Bari kubona udufaranga dukeya cyane, inica nikize, naho ibifi binini. Ubwo ndi kuvuga perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'uwo bita Prime Niyogabo, amafaranga baragiye barunda ku makonte yabo, gusa uyu General Muzinga yavuze uti nitaye yuko ndigoma, nitaye yuko ndi kurara muri hoteli nziza, ndahunze ndagiye
fasha utwanjye ndagiye. Uri kumva? Munzi abasirikare nazanye ku mirongo y'urugamba, munzi igihugu. Ubu arimo arahigishwa uruhindu, arimo arashakishwa bikomeye cyane. Ibi ngibi bigashimangira intege nkeya z'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi no kudashaka kurekura no gukomeza gukora iyo bwabaga kugira ngo mu by'ukuri bakomeze bibonera amafaranga. Ubwo ndavuga abayobozi b'igihugu cy'u Burundi. Ayo ni amakuru yaragezweho, iyo ni breaking news ku Barundi. Narababwiye ni sinzajya mbaburira amakuru yanyu ku mirongo y'urugamba kubera ko mukomeje gukora udushya. Mu makuru mperuka kubagezaho nababwiye uburyo Abarundi ubwabo barasanye banga kujya ku mirongo y'urugamba, babwira umwe mu bayobozi bati ntabwo tujyayo, wakababwira ati murajyayo, birangira bicanye abarenga 500 barahagwa. Uri kumva? Ibyo ni ibibazo byose bikomeje kugaragazwa n'igisirikare cy'u Burundi ku mirongo y'urugamba. Ikindi kandi ibi ngibi bikanatuma umutwe wa M23 uwo mwiryane bafite ubafatirana ukabakubita ahababaza. Uko niko ibintu rero bimeze ku mirongo y'urugamba. Urumva yuko generali yamaze kuburirwa irengero nyuma yo kugenda. Turumva n'ibindi bitendo ndababwiza ukuri, turaza kubyumva. Ibyo ni byari bigezweho ku mirongo y'urugamba, ariko by'umwihariko ku gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi gikomeje gutiza umurindi y'intambara ikomeje kubera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Reka rero mu by'ukuri mbashimire mwe mwese twabanye, mbashimire mwebwe mudusigira ibitekerezo byanyu, mbashimire mwebwe mwakoze subscribe, mbabwire ni mukomeze muhirwa mu byo murimo. Iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda. Subscribe to this channel.